Kumbasa Pongut EA ki samla puli jongka St. Anthony's College Shalom matagasngi hapo ka jingalam ka Nyotrep Youth Council bat ka North Eastern Hill University Students Union kila penlongi ka jinga ki persya ya kara jongka bor penyat college jongka St. Anthony's ban batha iki samla puli jongka ni ka shlam ai jing nang jing start ki ba puli ha ka second bat ka fourth semester ban phong uniform nadu mentau snam Armando Mangyang ulay thu baha ka jingkren kiladawa ba lakumno de ban penlat ne exam mi gisamla puli jong ka fourth semester na ka jingpong uniform na marba kindang puli satang shisnam ha college but ong bakani karai ka college kalong ka jingyu rot ya ka hok jongki ban penpaw ka jinglong light luat ha karyam ka bed ulo ong ba na kalyang principal ula kulan ban ra e ka ni kamat shaki bor pakham halor na ka benta banya kren banya halor kani habay kren baki katu kat niru ki samla puli ki babun hi ki penpaw ya kani ka ju ka jingsngo jongki habayo banya kren bat uwe na kinong hikay jong kani ka college u professor SM Simli uloong bakani karai ka college ban batha iki samla puli ka dei hadien ka jinga kren bat ya phliu jingmut ka basani hapadeng ki bor penyait college kinong hikay ki samla puli bat ru ki kmi ki kpa Apa ini ru ipen mi ada joki opinions ba we don't want uniforms tang bapat ki all majority he can pet te Tama the thing is haka to survey la ailut ya baro khat ki students bangin votes tang bapat most of them ki ba ong yes am kin debek ki kena 6 semester dah bamenta tikito tikim dan kam tengen ban phang mangi kan sa shisnam ban hap hoy te yakini kini se banang shuan thamayam umlele ramana mar bade you shaba can join maybe la ya ong ba kandan uniform te mangi kan ningkong you ko hi mo ban wan hani St. Anthony's College kadi nak will jongi hi kadi jingko ajongi hi bangin wan join ni college tang bapan hakapor bangi wat ban join kam thot te ba ni dei ban phong uniform nei la dei kum ta tingi rung last 2 am ila don te ngila change not te ngila let not shawe ru te ka ba apa kalong ba kidan ki ba try part time kan kidan ba try part time lor ba ngilek class am ni try part time lang te lada de ba point uniform pat kumno kan ngilek try hakanu guru kom kan antang ta kadun sakawe ka pat ba ki ong ba lada kim kwa am mentangi ki ong lada ngim kwa bangin yawan hang ni te lada kim kwa ban point uniform te mi no na ni college ki bru am ki ong ta so ka basuk ha kasuk si ngis lada na middle of semester kasuk si ngi bangin lek sakawe jaka hato kadi ka basuk se bangin lek sakawe college ngin yo se lada yo kita kipisa bangin lasio lada de bing yo di tang ondang las tang bing duduk ningkong em lada de kum tas tang bing kong ngin yo pisana no kan balik kin fan ni ka bai barok mo ki bangin lale ki bang lasio. It's quite expensive, the uniforms, and the quality is not that good. We have to buy compulsory for 5,900 and most of the students here in St. Anthony's College, they are not rich. We came here to study. We came here to pursue our education, and they should have let us know before admitting here in St. Anthony's College that implementation of uniforms for the implementation of uniforms, but suddenly they just came up with this idea that we need to buy uniforms. So for me as a student who do part-time jobs, it's very difficult because no one will provide you those rooms for exchanging clothes, and for us girls it's very difficult. The only room is toilet only, so how are we supposed to change our clothes? And the amount of uniform also is very expensive. So we are not rich. We came here to study, we came here to pursue our education, and I hope this protest will work. Ngila request na du December hi ngila ya ong bangin yakran ba principal ma menyaki tama kidan kibe hadu mentaki ong beli pi sedang menyaki so hadu menta lajar sedang sa kelas ang ladip tit sa uniform du beli pi sedang menyaki de ngipat ka kamti ke problem jeng na beli yung ngila de ban sedang ngila de ya rai na du ningkong ba nginyawan chane na du December hi tak mapat principal badan buram jeng ni
iong ba I cancel tu lah long no iong badan meeting ya I delay bit iong next ni dalam kata hak por exams ni la ya le hi ban ai la ka jong ka por ma ki balakut ki baladangkut ki la le hi ban ya kenduk ya principal ki ba empat kut dia mangi kena science dia ngi la shu ngin hap up syahadu dakut ma exams adu apo tarik ma ka kut dia hadin kata onda ka lakut pat exam sam kila should delay bet ni nai wan ni no kumta ni kumta tika jenjal ke ingi menta hadu ni hap le at last moment. And most of us we don't want uniforms because it makes us lose our sense of individuality, and also we're not school kids anymore, so me kuat benden our own individuality to express our own self opinions and all, even through expressing our opinions, our speech doesn't mean through like literal speaking, but also through the way we dress, through the way we act. So today we've come to this college to oppose the introduction of uniforms in our college. Persahabat persan, is it 50-50? Kiabun Tang bapat they are out of station. Hot ki dan ki bahasa Manipur Nagaland mentati kimpat yo panwan temangi pat onda kilawan makikin day be hadu dalam kelas but I don't think so ba ka bahaya bangin kini te ngila kumno kita siangin hapan panwan hitang ki badan hasyalong te kumut ndi tangkat ni ya buat hi bawan ya buat hi bajang hadu samspa ngut ka group tu ya dan Te habang ngilik kendo principal mentan ngila ya ay to ka signature campaign jungi na tadi ki graphs ki bangila lay through service based on the financial conditions of students, and also a letter ka shiti ka bangila draft bangin request complete exemption for the 4th semesters, but ya ki first semester sudah ngiong bit ba kin dan leniency namar ba kini ki first semester sudah pom ki join college ki coming yo ka information ba kin hapong uniform. Dia ka bangi request kalong bit ba yang iki 4th semesters complete exemption namar bangi dan stang shisnam apo college kalong wishful ban buy along to buy the uniforms for 5,800 in consideration ba tang shisnam dia kumtahi tingila ya keren kumta tingi ong ba nadu la shim snam pada kila ban introduce uniform kila ban long strict from the next batch tang baki haban bu jing thok pada kan hayi ki kena shwa bakin fill ka form jong college ki di bandan ka notice satu ban ong ba long ba ki barung hani college uniform is mandatory hata ka por ki kena ki barung hani po college borok ken ya pong uniform lut te long kin de ki balong ki ba menjurut ke man pong uniform ki ba menjur ban pong ki la awat admission na shawai te tang kata hingi la alik ban request te ka jubah pa jong principal kalong ba ya ka ba menta kani kamdi ka decision jong umar wai kadi ka decision jongki higher authorities jongu kata di jongki solutions te uang baya ka menta ngin nang haban unang haban chong meeting batki ban discuss kini ki jing jongi kena bat ban ya thu iki ya kini ki ya ka ba jam tas ni te uang ba kumtahi un hab ya keren subat ki te kawai ka concern jongi kum ki kena pada kalong ba ka college kan sedang sim tayo tengi la ekali principal ba hatu lada subuk menta mangi ki bom yang menjurun pong uniform lada lashim tayong iwan class pishim action yangi pada inle akumno tingi la pa niu ka guarantee ba kimde ban shim action yangi na ki balong against ikani ka uniform ki bampong uniform ya kataru ka jubab jongu kalong kumju hi ba unang hab ya kan subi higher authorities te wat kala kataru ngila ya kum ka group kum ki khna umne ngila ya arrive at a decision, and based on namar ba based on the decision jongi khna i kumto ngila ya rai ba nginum ya pong ikani uniform tat hadu bau tahu bahta meeting jong principal bat higher authorities te long dal adapt ka meeting tingin saya pet kami iu nak ta meeting jong ubat kita higher authorities tang batat ata kapor ni shu request principal bonum sham action ni kena ki bong uniform bat ba ni kum ka group te mentang idang don tuna nomor ba kibun ki belong out of station ki kena ban shabar iru tang ba ya ka bahadian dal along kelas te kin khambun susu te ki bompong te kin bun ki bompong te tangkum tahi Persen teragi ba persahabat ba kersan. See, regarding Ekata, actually it's the survey given by the college ma. Ye results ni ham pai jo. Survey ki biar persyak ya kayu. Kata ka balik last year am ka survey mission bakasem ka college last year ban mi uniform kalau kum ni kan. Kidan isim survey kim dai besim tang ini ki first semester. Mangi to ka point di first semester nang tangi dan sekitar semester ber ki fifth semester.
Teki fifth semester ila dik lami stang sistem. Ki bon na pleng jong dik fifth semester. Ki ai be hak tu ka survey kisem. Ki ai be yes, we agree to uniform. No boleh ila dik lami. Teki perkat kan jangi hadian. So ko ban pengat jangi stien ban pong uniform. Te kata ru kalong kamdei bang syukran uta. Namar ngala ada yok semua lah ki jong skor ki bang ye songka itu. Ni semua be kran sini ya. Baksem tu survey ki dan bang ba. Ya nangi fifth semester tengi bon mengi ai be yes ki uniform. Te kalong tang ka to ko survey kisem ko kam nong fair. Namar kita lami lah dia ni presiden pengingat. Kami long na ki first semester ki barang kita kan ngut ki ba against but kan ngut ki ba Nak fourth semester tu saus pak tam ba against ka uniform tambang ngimtip pada ka full strength jong ka. Ya kata nikli ya kata punya kenduk ya Father Jovi vice principal kata pada ina duk Disember ya kenduk yo. Nikli ya ka reason you sa ba pi penmi kan uniform. Sebab kalong ikum ni kalong baik apa, there is a governing body that has decided to implement the uniform, and it's not up to us that we can give you a reason. Technically, what are the reasons that might make the higher authorities implement the uniform? Ya kata ruang baik mungkin, sebab persang baik ban, kian nak kata cikli. ya persing mot semangat kucing pong uniform ni St. Anthony's College tengah kemudian ni nak kinong hikai nadu pas sedang nadu senam ni belalik no. Kalau ada ni ka feedback mo baka college kala sim nakaliang sa stakeholders ki pa ki parents ki students badru na ginong hikay te hakata ka feedback ka bangi tip ginong hikay ka pau sai ba kidon ki bakwa kidon ko gibam kwa te halin kita kala don ki meetings ka way din ka way banya finalize gani ta habakat do ka college kala decide ba ginya penpong uniform no iki khana kidon ki positive sides jeng kita jing pong uniform kidon ru kita ki negative sides ki khana ki penpang te komuno hikai bangan ya sya sekono kaliang kamlong ka pa mo andre sikentian mo ban ang balada ka college hi kala bu ya gani ka kondon bangi dei ban uniform bagi khana ki di ban pong uniform tinga tharai na kaliang sa college kinong hikai baro hi kihap ban yung mirsumot lang ba kan long kum tawat la dan IWR kiba persya kan ni ti at the end of the day nga tharai ada personally what mangaru nga don ita ijing sngow ba nda pong uniform ka wanra kata ka jing itli kata jing itanat ka jing renti mo hagariam ka baik nam tagi kena nakui kaliang pa namar ngadi buri kham kwa ay kata ka freedom ha ti ngakwa bangan riam campaign lagi para lok ti kata kadi ko bakawa ban maintain tai individuality nakui kaliang jong ka kalut kaput kalut kasap mo kidon ki khana ki baong ba ka bha kan ni kidon ki kimi ki pa ki baong ka bha kan ni namar ba haka jaka ban hap ya thiet jan ki ba rem ki ba pher man ka por khana man biyo bania once college bania dress up hitai rukom bastanat ma bania itanat iwe te kadon ke expenditure kata kaliang dik ladan ke uniform pat ka wanra pat kata ka uniformity ba barok khat menta ki yo ai uniform ha ju ka dor te kibon ki jing sa ngila bania keren spang kan ni ha ka khaddo kum ki barok khat ki ba kadon be kita jing fer jing mot ha ka khaddo kum no hikai nang ni tengah nga yeng but nga support ikan jing ban pong uniform berapa kum kinong high college ni layo kalat naduk macam senam banya tai ban di debate ikan ni ban kami sabar kata kajingnya persya kan ti as nakum democratically speaking habak majority kalau decide ya ke AKA what gitu kibam kuat gini wat gitu iba persyaru kin hap banya bot ganya kan ni anda dai pun ban manadu bas sedang baladan kata kajing pen kata kajing pen i ba mdei ban long kum diam long tai ti ngaru ngat kubur ba nadu tu kupor wat ka college duk kan melihat kan ni andrai mentan dala hadin kanu benai ha macam senam hu benai November December mat kami kan notification ti mental ada benai February jung senam babon
Ti kelas lam sebab palat ke. Kelas lam sebab palat ti. Ngamtip gani kan lam se Henry kabahi bagi don giba persya. Kabah bagi don giba yasha ikan dua nomor haka aga kini ki issues ki bakta kumni te kandan mik bani ki Henry kemudian hikai bala tereng ni la palat di khatras nam. Te ngani yasha ai ke college ke le nomor kala le agar kom ke ba ngangas ngo kala kabek nomor nadu pasdang bat hadu menta kaya bek kamdan ki jing buri na dien kan ba long basu impose sendan kesan ni kan ya tangi tahi tang baka wei ru nga respect hi kata ka will kata ka ita jing kwa long different mo jong ki kana I respect that but kidon ki wi pat ki por ki ba phila ban le kita ku ngi don ka college week ha ka tu por phila ban riam kat ba phi man Andre pendawan po college kadika jaka phiwan man pule bat mde tangan ke college ka ba don ke uniform then se kan khambha la dangia ya phong uniform lang ngam tip la sai sni ka ban kan lam no Andre tangkat tahi lang kumono hikai baka bangas ngau halai sing ngau marway baka rukom le ekani kalong ka babek baka dayat di meetings ka ki babit babiang ki bala bala penpau no pas dang don kai jing puri sedien mo kabang ni kani jing penbaik ng college ban hongi uniform mo tahi ngatip ngal akrang kam jarang